Hello, everyone. I know that some of you are having problems with the possessives, so I am going to try to explain you how to use them. Yes, this is like a revision because we work with them the last 2 weeks at school, yeah? But don't worry, I am going to explain it again. Ingelesean daukagu posesioa adierazteko forma batzuk, ez? Adibidez, I, my, nire, she, izango zen her, bere, neska denean, he, his, bere, mutila denean, it, its, gauza edo animalia denean, you, izango zen your, izango zala zure edo zuen, they, their, haien, we, our, gure. Hemen dauzkago adibide batzuk. I have an apple. Daukat sagar bat. My apple is red. Nire sagarra gorria da. You have an apple. Sagar bat duzu. Your apple is red. Zure sagarra gorria da. Ikusten my eta your dire posesiboak. She has an apple, her apple is red. Bera dauka sagar bat. Bere sagarra gorria da. Kasu honetan neska denez erabili behar dugu her. He has an apple, his apple is red. Bere sagarra gorria da, baina kasu honetan mutila denez his erabili behar dugu. We have apples. Our apples are red. Guk sagarra ditugu. Gure sagarra gorria dira. You have an apple. Your apple is red. You kasu honetan da zuek. Zuen sagarrak gorriak dira. They have apples. Their apples are red. Haien sagarrak gorriak dira. Bai? Orain azalduko dizuet apostrofearena. Hemen ikusten dituzue izenak Pam, Kat eta Sam. Eta gero alboan zelan erabiltzen dugun possessive. Pam's cat. Komatxo hori eta ese hori da apostrofea. Eta horrek euskeraz izango zen ren. Hau da, Pamen katua. Katuaren bustana. Samen belauna. Ikusten, esan nahi du en. Apostrofeak arauak ditu. Hau da, hitza singularrean denean jarri behar dugu apostrofea eta ez, adibidez. Kate's camera. Kate da singularrean, orduan Kate horreri gaineratu behar dugu apostrofea eta ez. Eta orduan dago Kate's. Kateen kamera izango zen. Edo the man's hat. Gizonaren txanoa. Eta jartzen dugu apostrofea eta ez. Gero, pluralean direnean gauzak aldatzen dira. Adibidez, hitz bat pluralean bukatzen bada, beti eukingo du S. Orduan, runners, shoes. Orduan, apostrofea non jarri behar dugu? Ba, justo pluralaren S horren alboan. Ez dugu jarri behar beste S bat. S baldin badauka, jartzen dugu S eta komatxoa. Eta horrela lortzen dugu, ba, posesibo bat egitea. Apostrofearekin.